Ljudi moji, dobrodošli. Gdje? Mislim da po početku videa vidite i sami. Dobrodošli u Milano, ljudi moji. Naša posljednja destinacija na ovom čitavom putovanju. Ok, ovo je prvi put da smo provirali na ovaj trg i kao prvo ima jako puno ljudi kao na svakom trgu, ali jako je zanimljivo, pazite ovo. Znači tu imamo jedan spomenik, to jest statu, a tamo imamo palme, onak šta se dešava, otkud palme? U Milanu smo onako, stvarno zanimljivo. Znaš kak inače puno pričamo koliko vremena je trebalo da se sagrade ovakve katedrale i crkve i to, šta misliš koliko je ove katedrale bilo potrebno? Ako je inače puno godina, onda je ovo trik pitanje, znači da je malo godina, znači manje nego što bi očekivala, pošto ti to mene pitaš. Dobro. Ja ću reći 105. 105, 600 godina je bilo potrebno ovoj katedrali da se napravi. Nema popusta za studente za ulaz gore, to je za ulaz u katedralu i za ulaz gore, jer gore, ne bi čovjek rekao, možete se popet na vrh katedrale i proći ravnim dijelom gore što ima. Da, nema popusta za studente, mislim da je nekih 20 eura. Tako da, mi nećemo ići ovaj put u katedralu, u Milanu smo samo na jedan dan pa idemo nazad kući. Inače, katedrala je svrštena pod popis svjetskih čuda, ne znam sad koje točno jer ima puno popisa u novije vrijeme, ali eto, to je fun fact. Kakva su šansa da dobijem copyright za ovo? Kakav čovjek glas ima, čovječe? Katedrala je baš nekako puffy i okrugla i ne znam uopće kako bi opisao, nije baš fotogenična, da se razumijemo, ima sve ove lijepe kipove, statue oko sebe i sve to lijepo stoji, ali nije baš nešto, kužiš, morate koristiti baš neku širokokutnu kameru da bi vi nešto lijepo tu ustkali i snimili, ko što je na primjer ovo je sve širokokutna kamera, opet pogledajte koliko je to glomazno. A odmah lijevo, znači od glavne katedrale, Milanske katedrale, se nalazi galerija Vittorija Emanuele II, valjda. I tu vam je u stvari trgovački centar, iako ga ne bi baš tako nazvao, jer tu ćete vidjeti jedne od najskupljih cijena i nešto Versace, to je jeftino, Gucci, Versace i te stvari, to su takve tu stvari jeftine. Budemo vam baš pokazali kad naiđemo na nešto zanimljivo. Jako puno ljudi, jel tako, lav? I evo ovako lijepo izgleda, stvarno lijepo uređeno iznutra, ali jako puno ljudi, evo Bifi, Chanel, Liberia Boca, Graco, Louis Vuitton tamo, svega i svačega. Evo tu se ide i Prada i Giorgio Armani, ali naravno nisu tu sve samo trgovine, nego su i luksuzni restorani, tako da tu možete pojesti jedno od najskupljih spiza što ćete ikad pojesti. Aj ponovi sad to što si rekla. Tebi je to. Na kauču crvenu boju sa tim, čovječe. A što, pa samo digneš kredit na jedno 10 godina da otplatiš jednu takvu torbicu. Ta valjda jedna torbica, da, by the way, ovo je Prada. Mislim da jedna takva torbica vrijedi više nego da mene prodaju u roblje. Evo espresso pa 3,5 eura, cappuccino 5,5, glavna jela 30, 30, 35, 28, juhe 16, 24, 18. Ali našli smo i neki restoran koji nije bio tako skup, tako da, eto, možete doći tu i nešto, čak i po nekim normalnim cijenama pojesti, a pod normalnim cijenama mislim na normalni talijanski standard, a ne po našem. To vam je znači pice po nekih, pa sve što ispod 14 eura dobro je, a od paste sve što je ispod 20 eura dobro je, tako da puno je, da, ali eto, standard je takav. Ide Matija okrenut petu par puta za sreću
Budalica. Stavite petu na kurčić da oprostite moj francuski i okrenete se par puta za sreću, evo, svi ljudi to tu rade. Došli smo od galerije koja je iz onog tamo smjera i nalazimo se ispred Teatro alla Scala, što je Emily moja najpoznatija operna kuća na svijetu. Jesi znala za to? Ema jest znala za to. Kako si znala za to? Tata. Tata je rekao, dobro, okej. Da, uglavnom, ako pjevate operu, nešto sumnjam da neko od vas pjeva, evo i opet hop on hop on busej. Uglavnom, ako pjevate operu, ovo vam je meka za operne pjevače, doći tu pjevati u ovoj opernoj kući. Iako ja bih rekao, meni je poznatija operna kuća u Sidniju, mislim da nju svi znaju, ali eto, ova je u stvari ona najbolja. Evo i tu imate metro u Milanu. Valjda u svakom gradu gdje smo bili do sad je bio metro, znači London ima metro, najbolji metro na svijetu, to sigurno. Venecija. Dobro, ajde, htio sam doći do toga, Pariz ima metro, najskuplji metro na kojem smo bili. Amsterdam ima neki mali metro, Berlin ima U-Bahn što je praktički metro, onda imamo Prag ima isto metro. Venecija nema metro, Venecija nema nikakav javni prijevoz osim tih vaporeta koji su također izuzetno skupi. Onda Firenca. Jesmo bili u Firencu? Je li ima Firenca metro? Sad se baš ja razmišljam. Nismo bili u Firenci u metro, ne znam da ima metro. Rim ima metro i to najjeftiniji metro na kojem smo do sad bili. I evo Milano isto ima metro. A ovo tu vam je crkva Svete Marije Milostive u Milanu. I zašto je ova crkva tako posebna? Zato što se unutra čuva Leonardovo da Vincijevo normalno remek dijelo Posljednje večere i actually je jako velika gužva, pogotovo u sezoni, dobiti mjesto za ulaz tamo, znači u crkvu pogledat Posljednju večeru, tu remek dijelo od slike, znači bukirano je sve, pošto nismo mi planirali uopće dolaziti u Milano, to nam je malo onako bilo zbog leta najbolje na kraju. Čitav 8. mjesec je bukiran, na primjer, za vidjet sliku. Dopušteno je samo 15 ljudi u jednom trenutku tamo ispred slike i samo 15 minuta i dobijete unutra da pogledate tu lijepu sliku, tako da. Ali ako dolazite u Milano, eto, ja sam to stvarno htio vidjeti i mislim da je to jedna prigodna stvar za pogledat dok ste u Milanu. Crven, bijeli, plavi, crven, bijeli, plavi. Evo naš konzulat ovdje u Milanu, pretpostavljam. Da, eto, generalni konzulat Republike Hrvatske. Tamo u daljini se vidi Sforza dvorac na koji ćemo otići. Ovo tu izgleda kao nešto kinesko, Malpensa Express, ne znam zašto je to. Eto, evo je sad i na talijanskom je, možda ti prevedem? Možda ti prevedem to. A tamo je Venki sladoled i navodno rekli ste mi da se kaže Venki, a ne Venči. Ali, da, Ema je to vidjela. Ali uglavnom idemo na Venki. Ok, fun fact, ova karamela s čokoladom dole se plaća dodatnih €1,50, tako da znate idući put. To smo tek sad skužili, iako smo u Venkiju jeli sladoled već jedno 3-4 puta. I došli smo do Sforza dvorca ovdje, sad ćemo vidjeti da li se za ovdje trebaju plaćati ulaznice ili ne. Ako ste igrali Assassin's Creed znate za Katarinu Sforzu, tako da eto, to je nešto što može biti na umu ako ste igrali igricu. Ok, u ovaj dio se može ući bez ulaznice. Stvarno zanimljivo izgrađen dvorac, zanimljiva arhitektura, ne znam jesam ikad vidio baš ovakvu kakva je ovdje u ovom dvorcu. Evo, za ovaj tu dio se plaćaju, za muzeje dvorca se plaćaju ulaznice, dok ja evo nosim jednu torbicu. Tako da ovo sve ostalo za gledati izvana vam je free. A s ove strane Sforza dvorca imate jedan prelijep parkić koji možete doći i chillati. Doduše nije nazdravlje, istina. Doduše nije nešto baš lijepo kao možda u Londonu, Parizu, ali je lijepi za Milano. A se igra udomitelja ptičica. Di? A ja vidim samo ribe i patkice. A, eno i kornjačice tamo. A jesi se pokakala baš kod mene, baš lijepo. Kokve noge ima,
mnoge veće od nje same. I put nas je doveo do Chinatowna u Milanu gdje smo kupili vakuumske vrećice jer su nam koferi preveliki, čovječe, znači ne stane ništa, Ryanair će nam naplatiti neku masnu svotu ako bude preveliko. A Ema je uzela za pit. Ovo je kako čudno. A šta si uzela za pit? Imam neku bobicu, gle. A šta si uzela za pit? Bubble tea, Classic Grande. Eto, da pravo. To sam od uvijek htjela probat. Reći ću vam samo da ponovno ne dam 6 eura za to. Ko neki čaj, zeleni čaj. Al kava. Jako zanimljivo. Evo, mojoj Emi se ne sviđa ovaj bubble tea. Uglavnom par riječi za Milano. Milano overrated, znači definitivno grad. Čujete Milano u vijestima i na svim tim nekakvim fashion showima i super, da, sve za Fashion Week stoji odlično za vidjet vamo tamo, za kupit neke preskupe odjeće i obuće definitivno, ali mi kao prvo nismo takav tip, a kao drugo Milano sam grad po sebi, vidjeli ste sve ove znamenitosti što smo prošli, nema tog baš puno ovdje. Nema puno, na primjer, ko Rim, Venecija, Firenca, pretpostavljam čak i Napulj, tako da preporučujem da odete prije... Garden, da. Preporučujem da odete u te gradove prije nego u Milano, jer eto, osim te katedrale koja je stvarno fascinantna, nemate previše za vidjeti, preskupi Milano. Ovdje imate para za shopping. Da, eto, za shopping čuli ste Emu i eto to... Ako želite piti ovakve stvari, evo ja ću tu ostaviti pored smeća, ako je neko u Milanu, nek se dođe potom. A dobro, to je sad malo specifično za Chinatown, ali pivu 5-6 eura, 4 deci, to je 40, nije čak ni pola litre, znači, tak da... Ja sam platila 6 eura sad neko tijesto u svojoj šaši. Da, a i hrana isto i sve te neke stvari. Milano preskup za ono što nudi. Evo, htio sam reći da ako ćete već ići u Milano, iskoristite Milano kao bazu za putovanje okolo. Normalno u Milano ima još nekakvih galerija, Leonardo da Vinci galerija za posjetiti tih nekih stvari, ali mi nismo takvi tipovi baš da idemo po galerijama i tim ostalim stvarima. Iskoristite znači Milano kao bazu za daljnje putovanja i u Milanu možete provesti jedan dan, eventualno ovoliko koliko smo i mi, eventualno 2 i to je to, nemate šta previše vidjeti u Milanu, tako da upozorenje od mene. Znači, ko što sam u Londonu rekao, ako želite uštediti, Lidl je sve. A ovo tu vam je profesionalni hladnjak ovdje u hostelu. Šta ćete kad nema hladnjaka, to je zamrzivača, to je frižidera, mora se čovjek nekako snaći. Ljudovi moji, to je to od ovog putovanja, Interrail. Nadam se da vam se svidjela ova mala serija što smo radili i da vam se svidjelo čitavo putovanje i da ćete se upustiti u samo putovanje. Upustiti. Nama je bilo super, imali smo nekakvih komplikacija, imali smo lijepih trenutaka, ali definitivno bi opet otišli na putovanje. Letimo nazad iz Milano Bergamo zračne luke. Bergamo je grad pored Milana i kao što možete vidjeti za mene, kažu čak da je Bergamo dosta underrated u usporedbi s Milanom. Jako je slatki gradić koliko mi vidimo. Da, tu gore ima nešto visoko, neki dvorac, ali stvarno je visoko taj visoki grad. Tako da... Nažalost, mi nemamo vremena za otići, ali meni se čini slatki pa bi možda trebali i tamo otići. Da, tako je. Nadam se da ste uživali, imate jedan veliki pozdrav. I tako smo naše jednomjesečno putovanje Europom priveli kraju. Napravili smo oko 450.000 koraka, što je 340 km samo hodanjem. Proputovali smo oko 8700 km. Posjetili smo 7 država i 9 velikih gradova. A ako vas zanima koliko smo novaca potrošili, pogledajte video na ekranu.